Prisutno je ukupno 4 člana, doktorica Irena Hadžiavdić, doktor Suadan Autović, kolega Željko Bakalar, sa nama je generalni sekretar Goran Mišković i prateće službe. Sjednici je prethodila dva kolegija gdje smo utvrdili nacrt, odnosno prijedlog dnevnog reda i dozvolite da ga pročitam, a prije toga bih samo zamolio generalnog sekretara da nam kaže o učešću ostalih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Predsjednik gospodin Kalaba i gospodin Vlado Rogičić će se uključiti u sjednicu, a gospođa Vanja Braca Protna nije u mogućnosti. Tako da ćemo pretpostavljam imati kvorum i za odluke koje budemo donosili. Dozvolite onda da pročitam predloženi dnevni red. Prva tačka, ostavke predstavnici i dodjela zamjenskih mandata, potačka 1 Gradsko vijeće Bihać, potačka 2 Općinsko vijeće Novo Sarajevo. Tačka 2 Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o postupku imenovanja i razrješenju biračkih odbora za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Tačka 3 Prijedlog instrukcije o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica. Tačka 4 Prijedlog instrukcije o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Tačka 5 je Prijedlog instrukcije o postupku odabira, obuke i imenovanja instruktora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Tačka 6 Prijedlog odluke o imenovanju trenera Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za obuku instruktora. Tačka 7 je Prijedlog rješenja u predmetu LŽ iz Zvornika i tačka 8 je također Prijedlog rješenja po zahtjevu za pristup informacijama, inicijali potačka 1 KA, odnosno potačka 2 je NS. Tačka 9 je ostalo. Ima neko od prisutnih neku dopunu primjedbu? Ako nema, onda bi zamolio generalnog sekretara, jer imamo neki dogovor da bi možda ovaj dnevni red doživio određenu transformaciju u smislu dopuna. Izvolite. Prvo jedna tehnička informacija, stream trenutno nije u funkciji, evo rješavamo problem i nastavljamo sa sjednicom trenutno bez streama. Evo, znači još jedna informacija. A što se tiče dnevnog reda, prijedlog je da se dopuni dnevni red novom točkom 2 koja glasi izvještaj izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika općine Vareš. Ovom dopunom točke od 2 do 9 postale točke od 3 do 10. Hvala, Gorane. Evo, čuli ste, ima sada neki dodatni diskusija prijedloga? Ukoliko nema, onda predlažem da se izjasnimo o ovako dopunjenom dnevnom redu. Ko je za? Evo, 4 glasa za, jednoglasno. Idemo onda na realizaciju. Prva tačka dnevnog reda, ostavke predstavnici i dodjela zamjenskih mandata. Imamo 2 materijala. Izvjestitelj je Ermin Kos, šef Osijeka za izbor. Ermin, izvoli. Hvala. Gradsko vijeće Bihać, gospođa Halalagić Anela, podnijela je ostavku na mandat u Gradskom vijeću Bihaća iz ličnih razloga kako je navela u obrascu ostavke. Potvrđena je svojevoljnost i vjerodostojnost podnesene ostavke, te predlažemo da se utvrdi prestanak mandata, a mandat dodijeli sljedećoj kvalificiranoj kandidatkinji na kandidatskoj listi političkog subjekta SDA Stranka demokratske akcije, gospođi Sedić Zumreti. Hvala, Ermine. Ima li dodatne diskusija? Ukoliko nema, možemo se izjasniti o prijedlogu službe. Ko je za? Hvala, jednoglasno, možemo dalje. Općinsko vijeće Novo Sarajevo, gospodin Idrizović Rijad, podnio je ostavku na mandat iz ličnih razloga kako je naveo u obrascu ostavke. U telefonskom kontaktu potvrđena je svojevoljnost i vjerodostojnost podnesene ostavke, te predlažemo da se utvrdi prestanak mandata, a mandat dodijeli sljedećem kvalificiranom kandidatu sa kandidatske liste političkog subjekta Narod i pravda NIP, gospodinu Džakanijasu. Imamo dodatne diskusije. Ukoliko nema, možemo se izjasniti o prijedlogu službe. Ko je za? Hvala, jednoglasno. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je izvještaj o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika općine Vareš. Ermine, odnosno Ana ili Ermine, ovo je sasvim svejedno meni. Izvolite. U skladu sa uputstvom rokoma izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za načelnika općine Vareš, krajnji rok za podnošenje kandidatske listi političkih stranaka istekao je 7.1.2026. godine u 16 sati. Ukupno 4 političke stranke podnijeli su kandidatske liste i to politička stranka
SBIH stranka za Bosnu i Hercegovinu sa kandidatom Nurdinom Begovićem, politička stranka HDZ BiH Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine sa kandidatkinjom Stelom Terzić, te kandidatska lista političke stranke SDA stranka demokratske akcije sa kandidatom Malkom Rizvanovićem i politička stranka Hrvatski demokratski savez sa kandidatom Igorom Šimićem. U skladu sa odredbama izbornog zakona i podzakonskim aktima izvršene su provjere ispunjavanja uslova za učešće na izborima predloženih kandidata, te je utvrđeno da sva 4 predložena kandidata ispunjavaju uslove za ovjeru, te predlažemo da Centralna izborna komisija izvrši ovjeru navedenih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika općine Vareš. Ističem da je Centralna izborna komisija pored ovih kandidata ranije ovjerila kandidata, nezavisnog kandidata gospodina Dodika Darija i na kandidatskom listiću će se ukupno naći 5 kandidata. Hvala, Ermin. Evo, sve jasno, ima neko nešto dopunsko. Ako nema, dozvolite, pošto imamo praktički 4 odluke koje su jednoobrazne, znači ako se slažete da glasamo kumulativno, pa ću predložiti znači, da glasamo za 4 odluke u kojima ovjeravamo 4 kandidacijske liste, svaku zasebno onako kako je Ermin pročitao i sa kandidatima onako znači, kako su predstavljeni od strane ova 4 politička subjekta. Evo, mislim da je dovoljno jasno i da možemo tako se izjasniti ukoliko nemate primjedbi. Ko je za predloženu odluku? Hvala, jednoglasno. Hvala. Možemo dalje. Prijedlog pravilnika o dopuni pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Izvjestitelj je Ana Jagar, šefica Odsjeka za pravne poslove. Ana, izvoli. Hvala. Znači, zbog potrebe provedbe ponovnih prijevremenih izbora, prijedlog je da Centralna izborna komisija donese pravilnik o dopuni pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora. Ovom dopunom se daje mogućnost Centralnoj izbornoj komisiji da za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora imenuje lice koje ima prijavljeno prebivalište u općini koja graniči sa općinom u kojoj se provode ponovni izbori. Ovaj pravilnik bi stupio na snagu danom donošenja, bio objavljen u službenim glasnicima kao i na internet stranici Centralne izborne komisije. Hvala, Ana. Jasno je sve. Vidjet ćemo poslije znači, odluke koje budemo donosili, odnosno akte usvajali, praktički ovo je osnova za njihovo donošenje. Ko je za predloženi prijedlog teksta pravilnika? Evo, gospodin kolega Suad Anautović, izvoli. Ja sam rekao, tehnička jedna napomena, ja sam rekao Ani iz službi, mislim da u članu 1 treba da krene sa citiranjem pravilnika. U pravilniku o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine, službeni glasnik BiH broj taj i taj, u članu 9 i tako dalje. Pa eto, samo to da se ne bi zaboravilo. Dobro. Evo, nije problem. Možemo to usaglasiti. Ukoliko nema, evo sa ovim dopunama od kolege Nautovića možemo se izjasniti u prijedlogu pravilnika o dopuni pravilnika o postupku imenovanja i razrješenju biračkih odbora za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Ko je za? Hvala, jednoglasno. Možemo dalje. 4. tačka je prijedlog instrukcije o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovno izbornih jedinica. Izvjestitelj je ponovo Ana Jagar, šefica Odsjeka za pravne poslove. Ana, izvoli. Dakle, s obzirom da je donesena odluka o raspisivanju i održavanju ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, prijedlog je da Centralna izborna komisija donese instrukciju o postupku provedbe ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica. Ovom instrukcijom bio bi uređen postupak provođenja ponovnih izbora na navedenim biračkim mjestima, imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkih odbora kao i članova biračkih odbora, obuke biračkih odbora, izborna šutnja, posmatranje ponovnih izbora, dostava izbornog materijala, način brojanja glasačkih listića kao i potvrđivanje izbornih rezultata. Hvala. Ima li neko od kolega i kolegica? Kolega Bakalar, izvolite.
Hvala. Pa evo, sjednice jesu javne, ali pošto nam stream ne radi, ne znam da li će biti moguće emitirati snimak. Mislim da je važno da se moć. Evo, Goran mi sugerira da će biti u redu. Čisto radi javnosti, ako ne budemo mogli emitirati snimak, onda možda kroz ovo priopćenje da pojasnimo. Kad se radi o imenovanju biračkih odbora na ponovljenim izborima, jasno i nedvosmisleno iz ovoga provedbenog akta proizilazi da članovi biračkih odbora koji su bili na ovim biračkim mjestima na kojima su izbori poništeni neće biti ti koji će biti na ponovljenim izborima. Dakle, i predsjednici i neće biti moguće da politički subjekti delegiraju osobe koje su bile na ovim biračkim mjestima, a kroz ovaj provedbeni akt koji ćemo javno objaviti se razrađuje na koji način ćemo realizirati tu našu intenciju. Eto, toliko. Hvala kolega. Sasvim jasno. Evo, mislim da nema potrebe da sada ponovo obrazlažemo. Instrukcija je veoma jasna i znači idemo u cilju realizacije svih onih aktivnosti donošenja podzakonskih akata kako bi što prije ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske praktički bili spremni. Evo, možemo se onda izjasniti o predloženoj instrukciji koja je za. Hvala lijepa, jednoglasno. Možemo dalje. To je ponovo prijedlog instrukcije o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Ana, izvoli. Pored prethodne instrukcije, prijedlog je da Centralna izborna komisija donese instrukciju o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Ovom instrukcijom uređuje se postupak pripreme glasačkih listića, način njihove zaštite i pakovanja za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Ova instrukcija bi stupila na snagu danom donošenja i ista je bila objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije. Hvala. Ima li neko možda od članova? Evo, ovo smo ovih dana, zaista zahvaljujem službama i uspjeli smo znači, da pripremimo ovu instrukciju na jedan način koji će zaista biti transparentan i omogućit će prije svega i posmatračima političkih subjekata da imaju uvid u način kako ćemo izvršiti pripremu, zaštitu i pakovanje glasačkih listića za izbore koji slijede. Možemo reći, znači nije nikakav razlog da ne kažemo da smo se za same listiće opredijelili u ovoj situaciji da preuzmemo neiskorištene glasačke listiće sa nedavno održanih izbora iz razloga prije svega i racionalnosti i ušteda i zbog ostalih logističkih stvari i mislim da ćemo na ovaj način sasvim omogućiti da ti listići neiskorišteni koji na sebi nemaju nikakvih oznaka i koji nisu ni upotrebljeni u prethodnim izborima prijevremenim budu sasvim i legalni, legitimno urađeni i sa svih strana, znači da budu i zaštićeni i pakovanje koje će se izvršiti u našoj štampariji, odnosno štampariji koju odredi Centralna izborna komisija, tako da ćemo to uraditi veoma brzo i evo, znači jednostavno imao sam samo potrebu još jedan put da skrenem pažnju kako smo došli do ove instrukcije, a naredne aktivnosti, znači pratit ćemo i obavještavat ćemo političke subjekte kada dođu do konkretnih aktivnosti u glavnom centru za brojanje u vezi sa navedenom aktivnošću. Ima li još neko? Evo, kolega Suadana Otavić. Izvolite Suadana. Ovo je jedna tehnička napomena. Mislim da bi, pošto u prilogu instrukcije stoji zapisnik o otvaranju vreća u glavnom centru za brojanje, mislim da bi trebalo u ovim završnim odredbama staviti da je sastavni dio ove instrukcije i obrazac zapisnika koji je u prilogu, jer baš je ovo fino stavljeno, dobra je ovo forma, to može biti neki obrazac, dati mu neko ime. Sastavni dio instrukcije, imamo ga u prilogu, a nemamo ga u tekstu. Glavni, mislim da imamo, govorim o ovoj instrukciji zadnjoj. Jeste.
stav 4 člana 2, stav 4, glavni centar za brojanje će za svaku vreću koja se otvara voditi zapisnik o otvaranju vreća koji je sastavni dio ove instrukcije. Ako misliš na to, Suadi. Dobro, da ne, izvinjavam se. Izvinjavam se, jel si možda na ovo mislio? Ne, neki su stari materijali. Nema, u redu je, apsolutno primjedba je na mjestu, ali evo možda je moglo malo eksplicitnije da taj stav naglasimo, ali evo bitno je da znamo o čemu se radi. Znači, nije u prilog stavljena možda, pa zato. Ako nema niko... Evo ima kolega Bakala. Samo napomena jedna, dakle iz fonda iskorištenih listića koje ćemo koristiti, one će biti u tiskari sa one strane gdje je naputak isprintano da se radi o ponovnim izborima, tako da će biti razlika u odnosu na ostale neiskorištene i prepakirat će se u originalna pakiranja, tako da ne postoji bojazan da će drugi neiskorišteni listić na bilo koji način moći biti zloupotrebljen. Eto, toliko čisto napomene radi. Ima li još neki dodat? Ukoliko nema, znači sa svim ovim primjedbama možemo se izjasniti u prijedlogu instrukcije o pripremi, zaštiti i pakovanju glasačkih listića za provedbu ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske. Ko je za? Prije nego što pređemo na sljedeću tačku, dozvolite samo jednu malu moju napomenu. Čini mi se u nekom mediju izašlo, ne znam sada tačno kojem, vezano, pošto smo kod procedura vezani za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, u nekom mediju pojavilo se pitanje kampanje. Pa mislim da su neki mediji možda i pogrešno možda prenijeli u smislu upit je bio da li ima kampanje vezano za ove ponovne prijevremene izbore i oni su vjerovatno kombinirali u nekoj kombinaciji da li su posmatrali Vareš, pošto s ovih dana imamo aktivnosti vezano za Vareš, mada i tamo imamo određene aktivnosti. Što se tiče kampanje, praktički nije praktički više nema, tako da raščistimo tu nejasnoću, znači izborne kampanje u ovim ponovnim privremenim izborima nema, imamo izbornu šutnju koju ćemo utvrditi kada donesemo rokovnik izbornih aktivnosti, a njega ćemo donijeti nakon što budu osigurana financijska sredstva. Prema tome, a jedino što u ovom periodu Centralna izborna komisija može sankcionisati jer je bilo upita u tom smislu, jeste na određene govore određenih političkih subjekata, da li se mogu sankcionisati. Naravno, znači i u ovom periodu mi možemo sankcionisati i govor mržnje i sve ono što praktički kontaminira, da kažem, izborni proces i onaj period izborne šutnje koji će biti znači, naveden u rokovniku aktivnosti, ali to sada ne znači ako formalno nema izborne kampanje, ja bi stvarno apelovao i na političke subjekte da ovaj period se uzdrže od takvih aktivnosti i da ne bi Centralna izborna komisija opet morala, da kažem, represivno djelovati za sve ove aktivnosti i da u miru privedemo ove aktivnosti do same realizacije, odnosno do izbornog dana 8.2. odnosno 8. februara, kako smo i zamislili u Centralnoj izbornoj komisiji. Hoćeo sam potrebu da to samo kažem, pa ćemo to nekako možda i ispraviti. Hvala vam lijepa. Možemo na 6. tačku, a to je prijedlog instrukcije o postupku odabira, obuke i imenovanja instruktora Centralne izborne komisije. Ponovo izvijestuje gospođa Ana Jagar, šef Odsjeka za pravne poslove. Ana, izvolite. Dakle, u cilju priprema za organizaciju općih izbora 2026. prijedlog je da Centralna izborna komisija donese instrukciju o postupku odabira, obuke i imenovanja instruktora Centralne izborne komisije. Ovom instrukcijom uređuje se postupak objave javnog poziva, kriteriji za formiranje rang liste, obuka i testiranje kvalifikovanih kandidata kao i imenovanje instruktora. Ova instrukcija bi isto stupila na snagu danom donošenja i bila objavljena na internet stranici Centralne izborne komisije. Hvala. Evo, mislim da je sve u instrukciji samo jasno naznačeno. Ako niko nema od kolega nešto da doda, onda dajem na izjašnjenje prijedlog instrukcije o postupku odabira, obuke i imenovanja instruktora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ko je za? Hvala, jednoglasno. Naredna tačka je prijedlog odluke o imenovanju trenera Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za obuku instruktora. Dakle, na osnovu instrukcije o postupku odabira, obuke i imenovanja instruktora Centralne izborne komisije,
Prijedlog je da Centralna izborna komisija donese odluku kojom se imenuju treneri Centralne izborne komisije za obuku instruktora i to Mladen Vičev, Ćuma Isić i Mustafa Laković. Treneri će izvršiti sve radnje u vezi sa izborom, obukom i imenovanjem instruktora Centralne izborne komisije propisane u naprijed navedenoj instrukciji. Hvala, Ana. Ako nema niko ništa da doda, dajem prijedlog odluke neizjašnjenja ovako kako je šefica odsjeka rekla. Ko je za? Hvala, jednoglasno. Idemo na naredne tačke 8 i 9, pa to su prijedlozi rješenja u predmetima LŽ iz zbornika, izvjestitelj Jakub Subašić, šef sektora za informisanje, međunarodnu saradnju, protokol i obuku. Izvoli Jakub. Hvala. LŽ iz zbornika obratio se Centralnoj izbornoj komisiji putem elektronske pošte tražeći informaciju da li je izvršeno glasanje u njegovo ime na privremenim izborima za predsjednika Republike Srpske. Dana 2.12. Centralna izborna komisija je dostavila obavijest za otklanjanje nedostataka u kome je navela da u roku od 5 dana je potrebno otkloniti nedostatke. Centralna izborna komisija je 24.12.2025. godine donijela zaključak broj 04/12/1158/25 koji danas poništavamo, kojim se podnesak LŽ iz zbornika odbacuje kao da nije ni podnesen iz razloga što nije otklonjen nedostatak. Nakon povratne informacije od strane imenovanog dana 25.12. naknadnom internom provjerom utvrđeno je da je imenovan otklonio nedostatke u podnesku u ostavljenom roku, odnosno da je dana 3.20. dostavio na lični mail zahtjev za pristup informacijama, te imajući u vidu navedeno, prijedlog službe je da se poništi ovaj zaključak koji je donijela Centralna izborna komisija i da se donese rješenje koje možda odmah da obrazložim. Dakle, na osnovu ovoga što sam malo prije napomenuo, služba predlaže da se odbije zahtjev za pristup informacijama po zahtjevu LŽ iz zbornika, jer u ovom slučaju, konkretnom zahtjevu nije moguće udovoljiti jer Centralna izborna komisija ne vodi posebne evidencije birača koji jesu, odnosno nisu otklonili pravo, koji iskoristili pravo glasa na izborima, niti tome da li je izvršeno glasanje u njegovo ime. Također se podnositelj obavještava da u skladu sa zakonom i vodičem zahtjevom za pristup informacijama ne smatra se stvaranje nove informacije. Na osnovu svega navedenog predlaže se kao da se odbije ovaj pristup informacije. Hvala, Jakub. Ima li neko od kolega da nešto doda? Znači, glasamo opet o dva akta, znači o dva rješenja. Prvo rješenje kojim se poništava zaključak, broj koji je naveden u samom aktu, kojim se podnesak LŽ odbacuju kao da nije podnesen, i drugo rješenje kojima se odbija pristup informacijama po zahtjevu LŽ i zbornik. Ko je za predložene rješenja? Jednoglasno. Hvala lijepa. Idemo na 9. tačku dnevnog reda. Izvoli, Jakupe. K.A. direktorice Kulturno-sportskog centra Vogošća se obratila Centralnoj izbornoj komisiji kojim traži informaciju o političkoj stranci Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, odnosno da li je navedeni politički subjekat aktivan, njegova tačna adresa, sjedište, oblik organizovanja, rješenja o ispisu ukoliko subjekat više nije aktivan, te podaci o njegovim pravima, njegovom pravnom sljedbeniku ukoliko isti postoji. U vezi sa navedenim služba je razmatrala zahtjev i prijedlog je da se dostavi informacija da je prema podacima iz godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu, posljednjeg izvještaja koji je Centralnoj izbornoj komisiji dostavila politička stranka Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, sjedište navedene političke stranke na adresi Obala Kulina 2 na 24, a predsjednik stranke je bio IH. U dijelu zahtjeva koji se odnosi na informaciju o aktivnostima političke stranke i njenom ispisu i pravnom sljedbeniku, nije moguće udovoljiti jer Centralna izborna komisija ne raspolaže tim podacima niti vodi takvu vrstu registra. Na osnovu svega navedenog, služba predlaže da se djelimično udovolji pristup informacijama po zahtjevu K.A. iz Vogošće. Hvala, Jakub. Evo, čuli ste, imali neki dodatni diskusija. Ukoliko nema, možemo se onda izjasniti o prijedlogu rješenja ovako kako je naveo šef sektora. Ko je za? Hvala. Jednoglasno. Možemo dalje po tačka 2. NS iz Gračanice se mailom obratio Centralnoj izbornoj komisiji tražeći provjeru tačnosti, potpunosti i ažurnosti imenovanih
imovinskih kartona izabranih zvaničnika sa posebnim osvrtom na imovinski karton izabranog zvaničnika Mirzeta Topčagića. 25.12. Centralna izborna komisija je poslala zahtjev za otklanjanje nedostataka, navedeni je otklonio nedostatak, formalno dostavio obrazac, međutim Centralna izborna komisija predlaže da se odbije ovaj pristup informacijama jer Centralna izborna komisija nije odgovorna za tačnost podataka koji se odnosi na podatke sadržane u obrascima izjave o ukupnom imovinskom stanju, što znači da nije vršila niti provjeru tačnosti, potpunosti i ažurnosti imovinskog kartona izabranih zvaničnika, uključujući i zvaničnika Mirzeta Topčagića. Centralna izborna komisija objavljuje imovinske kartone na web stranici i na taj način oni postaju dostupni javnosti. Na osnovu svega navedenih predlaže se da se odbije pristup informacijama zbog nenadležnosti Centralne izborne komisije da vrši provjeru tačnosti, potpunosti i ažurnosti imovinskih kartona. Hvala Jakov. Ima li dodatnih diskusija? Ukoliko nema, možemo se izjasniti o predloženom rješenju ovako kako je navedeno. Ko je za? Hvala, jednoglasno. Tačka 9 je ostalo, ili ima neko nešto od kolega, možda čini mi se da nema. Ukoliko nema, zamolio bih generalnog sekretara da kontaktira predsjednika i kolegu Vladu Rogića. Dobar dan, Goranje. Zdravo, Gorane. Mi smo na prvoj korespondentnoj sjednici, dobili ste prijedlog dnevnog reda i materijale za sjednicu. S obzirom da stream nije bio u funkciji, moram vas obavijestiti da smo imali dopunu prijedloga dnevnog reda sa novom točkom 2, prijedlog izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika općine Vareš. Ok, dobio sam te materijale ranije sa tom dopunom, znači saglasan sa dnevnim redom i saglasan sa svim tačkama onako kako su glasali kolege još vidiš. Hvala. Hvala, evo. Molim. Dobar dan, Goranje. Dobar dan, Gorane, dobar dan svima. Mi smo na prvoj korespondentnoj sjednici, dobili ste prijedlog dnevnog reda i materijale za sjednicu. Napominjem da je dnevni red dopunjen novom točkom 2, izvještaja o izvršenim provjerama predloženih kandidata za učešće na prijevremenim izborima za načelnika općine Vareš. Dobro, slažem se s dnevnim redom i slažem se sa svim odlukama kako je služba predložila. Hvala, Vlado. Hvala. Živjeli, svako dobro. Onda možemo konstatovati da je današnji dnevni red sjednice usvojen sa 6 glasova za, znači jednoglasno svih koji su učestvovali u sjednici i također sve odluke, odnosno akti su usvojeni jednoglasno sa 6 glasova. Na ovaj način stekli su se uslovi da u 10 sati i 30 minuta zaključimo prvu korespondentnu sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Hvala svima.